машиналарды көрсөк. Мына машинаны. Так. Даю. Devo Prince. Elektropakет deydi. 96-жылғы. Так. Астынан да көрінеді екен. Астынан шында көрінеді екен. Так, бұяқта жол жоқ жүйді. Так. Bu maşinanı görsek. Nexia. Devo Nexia. 280 bin, 285 bin. Maşinalar көбейген сайын арзандабай қойды ғой. Қырғызстанда қанша? Почти 2 миллиондай машина бар. 5К короче. BMW. Большой мусорный ведро деп тамашалап қойшады. Капризный, да, бұл? Так, Devo Nexia. Идеал дейді, идеал. Короче, идеал емес пе? Идеал әлі ақшошкен, идеал ғалі. Так, дальше көрсек. Қаншада отыр? Ел көп бай. Машина базарда. Қырынан машиналарды көрелік. Мынаны көрсек, Матис. Орус номер кана. Объем 1. 200 bin. 200 bin. Бұяқты көрінше қарасам орыс номер машиналар көрі екен. Орыс номер машиналар. Тарарарам. Көрелчі. Окей. Орыс номер машиналарды көрелчі. Россиядан келген. Мындай машинамыз бар эле. Шундай машина айда үйрөндүк та биз. 14 жашымда машина айдачумун. 180 миң дейт. Ошондо где-то 15 жыл мурун ушу машиналарды 15 да 16 жыл мурун, 17 жыл мурун ушу машиналарды 20 миңден болчу да. Ушундай 2 машинабыз бар эле. Ушундай машиналарды тээп айдап үйрөнгөнбүз. Қанша дейт бұл? 190 миң дейт. Шундай. Так, дальше көрелчү. Базарда машинада көп бүгүн. Погодага жараша. Суық болса машиналар чыкпай коюшат. Сатыкка. Так, қандай қылса екен. Не дейт? Самара. Инжектор дейт. 150 миң дейт. Азыр машиналар 100 миңден өйдө болуп калыптыр.
Көп машиналар. Азатыга основной пазардың içine киребиз. Ошол жактан аралаш машиналар тартабыз. Кымбатындагы, арзандагы, фурандагы, портердагы. Şu kanalda болуңуздар.